Akpelemi le eye kemile kawon kple Benyiba TV joge nukpo mo to pepe loje ike ne le Dabala Junction le amuga nutuome yele bodom le eye me kemia pe do pepe taro jini be nya jo iko waka miesi le afiema ne mi akwe adare ya malaji ne mi afe ajoge mpola kata ike wanya nu ike le jom le amuga nutuome kele eye ma enye nate agbe me Peter ya no sima ha jo venemi le tebresia de ike mi le civit ya onye modan do kata mi atanse nyanko le eye me nusela ni nye do pe ike edame gbene mi afe nya jo ike akpo ebe English dictionary for one hour le do pe ma ka fine ma agere nya jo me ne ma alanku de ngodo nya nemi njejo dejesi be ga homonola eton ade wusi le Dabala kubito pe do pe me ike netere mi afe do pe ntile amuga nutome kale akpa bubua Berela Ghana kubito pe do pe ike na Ghana to come anya me ike agere fukula ka club nti do wala le amuga nutome ji ke wota ka club ken ike do tuta ke ma akwa yakwa ajare ya balaji ne mi afe nyaselao Kedi jo dejesi jo la message po do fie ike na le Ghana to come godo be no bi hen me akpe eve ala fa de ka club la eni vo eve onya me ike di kana ku dolala ele wonti ko yim le Ghana to come muti kana mi agade amuga no to fa la message po do fie me ne mi ike gbedasi ke wo de ko gbura ne mi ajuro me le mi apanya jo me le yeme mi la ma trophy ma va na magara nya jo me ne mi Akpeni be mi kwato mi galere ka won plimi le geye me kana mi ako agere nya jo me ne mi pata ike mi aje ko ma chu Dabala ine etele mi apedo pe ike ne le Dabala Junction le saftonu amete nutoma amuga nutoma godua injejo dejesi be ga homo nola eton ade wonya me ike wusi le ga home le ike mo di ko globe o pesisi wona ya eyiji le ezan chife alo le ezan fe akpaji kenya da ka ike obado Benyiba TV do pe gbo yenye be abotobi ton yewa wonya mere ike ukoko de ka home ike awebe nyamejojo alobondo drop plan komo kuku wana wa apoto ike wo ayiji plewu ka wo de mebe apoto de ka ike nko ike na utuyo na yenye Yakubu Abdullah ike kofe black evevo ene njojo dejesi ba wocho apoto ye ko de ka home apo we enyi le ike ma ukporo kwe le efifi fa wana ike wocho nyalenti zigade kanjojo de fiebe le apoto Yakubu Abdullah fa afoda de wana unti tutri le honde de le madu alwale ike no nenkeke ba wo ava bonu ike wo ayide nyamado draw wana unti le ike ma wonne bill alwo damegbene be aten anofum anobondo Vahana bondo dopa ngoyi nyaupe akpajia njojo dejesi be apatoya ma dia fo yike o Ghana da bonu kala bondo dopa wana yike eji le pajinu we de kayema wode apatoya kokko de amo apo we enyi yike wo anote pama yika na be bondo pia na sinatansi le po bondo do wana women kanjojo dejesi be le apo we ne yike no ukona apatoya yenye atugo yike wo chone be ete ko yike o dafu le bon pagbada de wana oji le po bon baba wana o mehana nyachora amangure sari ke wo cholenti ka club vitowa na wa ajrume kan jo dejesi be apoto Yakubu Abdullah ya ajagba ike usi le ga homele Dabala nutoma muti kan jo dejesi be apoto vi eve bubu ike wo po gomele sisi wana yewuma wonya no biare ike nyachora mangu ike wo kolo muti a yenye be woda apono ade pa agada le ike ma nyachora mangu ya anya nu ike do ko chupa ntumo no la wugbo ka wo de mebe abato mauli azuma kple senatome wonya amebe mamle ikene kpere amagbamto ikenye Yakubu Abdullah nti ka wosi le ga home kenyi jode jesi be abato mauli azuma ya woja agba ikopa asisui le alabanyo iketere suka kopa muti le sapton nutome ka ame ikenye Senatome hekpere Yakubu Abdullah mutia ko vito poto ike ugala edim ko be yupa asina atrasu no vie ike yu aplo achova ga home kale ko vito pegberela alogbere fene ko vito le amuga nutome mutia ode ko globe yodo do won ike yu akọ obono no metata akọ dare nya jo do opo ike anabe wo anna nyonyo ntumo tore sari ike akọ no violete padebe yupa asine wo akawo
kana mia acho lega home gakple pesisi nyawo menemi yika mia agere la mesenya op akpaji nemi do pa yika na la mesenya oji pomle amuga no toma wo edejesi be ma adidi otitri le Xmas be yi wona yoma yo acho yo pobulu do hana taflate gbododo yakache ne so hen tu yo bakple so henya no vio le amuga no toma kenya kaka edo le ayika me do pa yika na la mesenya oji pomle gana ti komogudu wo edejesi be no bi hla Alpha de Kabla enyi vo eve yenye 2182 wonya me yike dikana ku dolale unti le Ghana to come le pejunu we de kemele to come gudu ka woda jesi be nenye ba eva le sohye yike wo kopecho wi enne ba adas ne bla eve vo aton akpajia le no bi hla me akpa eve ka kle peji vo wa wo achola malafa ji bla enyi kenye 80% no bi yike wo kopecho wi enne ras ne bla eve vo aton yike dolale yenye dikana ku dolale kemi pona tuta plache bodo wana uma wole wumuti kala message podo pe kana amuga nutoma wo adam be le amuga nutoma dolele mama apuke le so henya nvio kwakle so henya chuvio doma na ya ba enye so henya nbere ke wo bodo wana kwakle ntubiare ke dolele kutichele entia anobo ebe akpodi kana ku dolele koto wo pa afodede wana ume kala message podo pe yiji ode mebe le school view titi na school kwakle gomeje school pa moy gawana hena Xmas very alu Xmas bazan dudua you aja ba yike you agane suku oji ka play open no metataw club budodo wana yika anya community van public address systems as hakona edwa jape adandodo alo anu hono de view hana wo pe agbe pedede no no le bododo nyo pe akpaji le Xmas very yome kala message ko do pe aja ba yike o yo ne jila ka play biji polo ba wo alan ku de wo pe view ko so nti le Xmas very yome yike wa nuo pakple bododo pe metunu yike atu ne be wo poke le bododo wona pe wona wo mele amuga nuto muti ka banyi ba TV ela agbajembe na ka de sare ka adocho la message bodo pe gbo a ya akwa adare nya pe ya balance ne nya pon kwala yike wanya no yike le fofom dete le amuga nuto me titri la message op akpaji yike mi anota flache bododo pakple pe dolele wo wona wo muti kene mia akoy apota ne mi le egbenya jope akpaji yike mia anoje do ade yike ne eyiji le povito pakple ebukula alo ebunti do wala ope akpaji le amuga nutome njojo de jesi be ama yike nye egbere la Ghana povito do opie le Ghana to come godo ajagba yike ogade amunu to me yike wotake kwakle ebuzala alo ama yike unye amozala le nutome kele opata pepe wona muti ya tare jinu ta yike gbere la gade wojinya be yiwa ko opoku ke kwakle enu yike matomole le opomo soso wona op akpaji tituni ye be uko asisiu alo uko obudola o yina de tepeti ti le opomo soso wona ume ke wodi ji ke wode mebe le ebukula op akpaji ya wolen gade ko dar agbalaji ne kubito pe gbere la ga yike nye Dr. George Ekufo Dampari le Ghana to come yike wodi ko glone ube le yo pomo soso wona ma yo edo na gojo bofo gade o titrinye ajoblasuo pe afodede kele upe godas nana bobito podo opia wode mebe zigade wa yo teno na mododo oji kene yo do tepada yo akpobe ebuade oton le moji ke jesidanu yike no obia ontinye be edoma hi ebu akwa fokulu alo ebu ogle yike hie be yo agbojina le yo pobu kuku wana women kele yogoda anyi fa wana yewuma amanya unya me ka odi etule yoji odi asi etudada wana women ka edo ha ochona akpokopo na yope abu huhwe wike na be yumuga nya ni ka eleji mo yike ajobla suma unya me ka ofina yo le akpama mem ka wiji ka wode mebe le mododo ji paple mododo pesenya women yike nya traffic regulations wa no piado kwedo do kweji be you awozo ble ukpo yike nya speed ram le mododo ji le momaje majenu yike zigade wa o wena la azanchipe na yebe anye bukula de yike exam ole nde pakpaji ye exam me nyanyuwa atem akpofo kule yike me edikpe zoble ukpo le mododo ji ka bukula weji ka wode mebe ele ne kobito bodo pe wa won fefie na edumevi ko kuro pa for de titri le zoble ukpo ye dodo le moji le momaje la lo le ese majenu ka weji ka wode me le akpa atolia be
le yope wuzaza wana me titri kpovito ike wucho na mone yo hena yope wudede no nya oji popo titri hena yope agbe tepe no le mododo oji a onya mere ike wopok le azanu na kakple azanu koko me kakple yo ka buklo ba bo de me be na nya beta pla change obo vare jole yo ji le mododo oji le ike me kpovito je bo wa he yo kakple esa ga home ike anya sidi aton alo sidi bla aton sidi bla eve sidi aton kran ha wo pona le yo si de na sele yunti be yu ajo ka bukula yi ka wo yo na kubi to do pie be wo ajagba yi ka wo anabe wo pa amado do wa no ano moji da yi ka na be agbena no agbetefo no yalo wa daji fo na yo le yo pa mosasa wona woman kala kubi to pe nyang dodo na abukulo pa bobo yi ka alo abunti do la ka tano ba dogo le amuga nu to ma Dr. George Ekuffo Dampare adaji fo no be yo pa nyakata ala agbana jina yo yi ka anabe yo agbugla asi atro le opedi de no nyawoji ka na be yo pa povito wa na anomo dodo ji ka anawji de poko kura jobla super for de wana womuti ka povito ba do pie le ndodo wana ma weji ka wona kakadaji bukula pa bobo ya lo mozala ikana le amuga nu to mebe yo awore ka kple do po ikana le dide no nyawoji pom le mododo ji he na yo pe do pe aloje ikanye MTTD na povito pa aloje ya na yo ajagba yika yo alanku de afode de wona manti ka yo akọ aduaja banve fi akọ ade etome kala ndodo pe aji ko choko vito wo a wo ade me benye ba bukula le amole ngba zom le amuga nu to ma ele bena asado duma waten atote le momemijra paulo alo yo pa do po hana o pe agba pe de no nyawji ikele azaji pa afokwade ke manye ni ke adumoda le o pe afoji o ke povito ji ke wo de kuku na bukula obe povito yo katana no mododo ji no ega homa wa jagba yike wa lo po no metata yike wa dola yo hena be esena akuko na no vimo ke wiji ke wo de mebe le Ghana tu ko magodo dulisia edemo be povito le sere yike apuke le azanu na alo zanu hokon me le mododo ji a ejene ega homa yi efe we eve heda sene efe we enyi le Ghana tu ko me ke de me ha be abukula katana na azanu povito le mododo ji a cho efe ade sere efe we eve enye ni ka dulisia yike le Ghana tu ko plomba wo adasile jibe wo akpoto yike wo achono ne nyebe wo je agon lopa afode de wona woman ka bani ba tv mi akpoto yike mi no kuvito pasi nu pon titri na ngudo yike wo cho na budo wala alo amozala yike na daga muganu to mebe do mahi ala fo choga ala videge na amuganu to pe ngoye yile amozonya pe akpaji maha akpene mi lege yeme be mi wore ka klimi kege yi mo adere ke macho mi aponya ejole eyema ako asedu yenye eke aga fina ma ajole mi egboa ma agbuglo ma alankude ngodonya muti gakoma nola eton adewo ikenye Yakubu Abdullahi ikako pe bla eve vo ene yewde emope we eni hekpede Azuma Michael sana tomemutia wonya maika wosi le ga home le dabala ike tere me podo opienti le dabala Johnson kenya da ka ogide gube asisu apato mauli Azumaji ikopule ko ikubito pe do opime ka amevamlewa kubito pe asi ele ube human la message podo pe ikanela amuga nutoma wo edejesi bele Xmas be ge yoma yo akon fefe wona akode automatic le bodo do baple e podo le wona unti kana be so hewa agbena no agbetefono le wo pe agbefe do wona ume kala akpabo bu han ko bito pe gbere la Ghana tu komo ta baple fukula alo amozala yikanela amuga nutoma ikuna kakadeji obe yo aguglo asi atro le wo pe ku he unti le amuga nutoma ikana be agbena no agbetefono ike wakpom jeje le wo pe mososo wona woman kege yi morege mi achunya panya jole egbenge keji akwasero yenyeki enye na te agbe me Peter yeno zima yanje venemi leteblesari ke ndile miapa wona upomle kama yeke CVC trasla modam dokatanti happy meeting senye nko yike mi ponye le miapa ajoga nu pomo wona woji nusanline ewe English dictionary yenye dope yike adam gbe miapa nya ajo afi udogbo leteblesari yike mile mi ka koto na mi ano yikwa play ebenyiba TV.